Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke ada rohanya nunur mas saya tanggai di hutan bawa raja namanya nunur di hutan tanggai kalau saya masa benarnya hari baru itu mata bulan namin baru matu hula nama rama matu nodoho so ini ada roh raja namin oleh satarida Kokon na si Pamad dito sa Luzon. gado raja namin Inokon ng dito muna nagsok kami. Apa na beratik yun? Kung solipin ako itamo kami pasti kaya matalibataman ako sa kong pasu-pasu. malah dito Jadi bison amang bau gado raja namin dulu kami lo hulus entah kait. Obat lebar mah siap orang nyari. gado Kalau kita satu nabi. gado Atau tahu mah perdalam na. gado raja namin pangalapan mata mual muna marga tabang rodo hami raja namang buru do ipaparan ni opung nami si raja panna do buruna do berena ima tutur raja namang buru nang sor madua non raja amang buru nami nang maduror di hutia ka opung muna do ima parburpir so gatini eme namarludu anggia matong raja namang buru terlumewi ma diamu peparan niya mangboru nami ng sarmaduan sa pirma tong tondi muna tupakon niya mata na martua de bata ng tujulan niya rin sa imarludu ma akapatsyarian muna nang dito pagi amata na martua de bata ng gabi akan nadulan di tangan muna amang baru asa ng mata ni si tua-tua asa pirmain na poki bol-bol matong agaw pasalongan pirma to din niya mo kapaparan ni imamang baru nami ng sarmaduan sa iluju-luju manang pangapangap pasasusun dongot pangaraputatan at bari pertua ni mata ni hari opat lepal gabe amang baru marsipatura-turuan kita gabe persago mamatu anak persago mamatu boru gabe persago mamatu popu anak boru do nini do nono ala nahami pangalapan mata bual dohami siapa apa nomor tidur masada. Oh, siapa Bapak Martino dulu? Bapak Martino dulu, ala pengalaman mata bulan. Batu arah. Hula-hula nomor 3 do, batu arah. Iya. Sototong rohani, alang boro. Dua kami do, rakyat profil. Topi. Oh, ulus.
Obat lebar Pak, obat lebar. Obat lebar. Lebar. Jadi, kamu apa satu di sini? Oh kami mengkorban. Barita gabe barita horas yakka pasu-pasu muna nau pinasa muna raja nami ala di raja nami dohoro nami matu dusor hata di nama tu nama dokon asa bago nomor hata mena dia gata di royan horas matu tuhami yakka pargele ngofuna kau parku pirundo hokudos naga cendok si torok rapui raja nami asa masika nauli mana dari ke mana nami munak kasalut nakopun nami Raja nami basa tikyope dinongro rajai opung nami pasatan maka naubar di parada atau basa tikyo tamahami nang ro marsoba tua dopan ni rajai ala DP raja nami kata nama itu nama do dan sudah nasako purung sosako palia sudah nahuhum marsoba hami kabar geleng mula mararopun raja ni opung nami basa tikyo ala ni si beheno di tangan sosial raja nami Basa tikyon, Raden Marajai asa rohani masuk opar ya hula-hula apa kata namanya jadi mangulu maju rajai mendrolam langsung hula-hula jadi sehari mana dia pun hula-hula na poso raja guguk budar-budar
dohot na baban ako manurong nga masuk na kaningan dia muna hula-hula nami na boso raja gugug putar-putar dohot na baban partikianon pasatan matu hamuna raja nami hula-hula nami raja gugug putar-putar dohot na baban asa nitomu-tomu amin na sida badamang godang panomonomo ni ay takas berita masih pairing-iringan. matutup Jadi Abang Boru nama nukuk kami. Ya, Abang Boru, jelas-jelas sama orang kata baik. Asal pasangan kami natuang oh sore mana rohan kami pasangan kami di Pokunia Lamam Muna. Di Jolo ni Jago nama Rampang nama Jual, nama Sangap nama Tua, Sigongkong Pangisina. Haduguannya anak dua Tombagason hasurangan di Bor. Paribasan ni Mahopu, Mahop ni Dohop Nono. dia macam Ang Boru boko si may mau jojo siya lusa. Nung ngaro kami mangado pigok komuna. Di parsam atau ni Abang Boru nami ng sambatu. Nakin dijuduk kami do, nang dijuduk akan at tulang muna do. Arbuepir, boras siribur-ribur, sungod ganti ni Eme na maluto. Nang yang nami may ito Abang Boru, ang iyak mga maluto ang gabiyo, maluto sa ngapon, maluto ng hamorawan. Kemudian ni ang suah nami lomak silit juang, lomak sol binabuan. Kali itu dia hamu paparan yang koron malaka.
Saya itu sih mah dapat apa ngomongan. Madu. Asa martata do baringin manurat jabi-jabi. Horos mato di marungun madingin tupahon yo putta mulata. Madu. Asa wer kami do sangkar. Asa tu sangkar mapori dulu bang masa tua sinur na binamula gabi na ni ulang mula. Horos mato padala-dalan mangongo nang par 33. Madu. Alani namang baru Gabi raja namin. nunga toho ni dok nila dua-dua asa pas so ni dok nila dua-dua balgat yang i rumah balgat yang i sobo nunga gabi sa rumah tua amang baru namion saya gabi mak kami nompat na akan au poso Madu tu. sila ni boros pirnakin songok ke sa pagkanta na budari patu pahami do opat ulus Dari. jadi di orang nami alai molo dosrata mangkoro sada may perpumuan tu anak doho pahopu doho nini sada may perpumuan tu boru doho pahopu doho nono sada may anon tunaburu nami habalan na niudutan nami sada may anon tubu ni naburu nami ini alin na marati doho muna agkapilapan niya ang buru nami on tujulan niya riyon tentang birang Tuhan. Madu tu. Ulos na hafal ma nagkapasukas ni Tuhan tak. Dala
hula-hula na kuasa marga butar-butar song ninang malalu boru were. Asa do na memang beruson hatani baru ni boras pir na pira sat tuhan muna ganti newer nomor ludu. Asa firma poki bol bal pasalongan. Firma to di mo salut na paparan ni bang baru na meo luju man ang pangamuan. Asa mes ta batua wen na barliwan ni Siboro. Debatado silot tua horas mahita di Parorot. Di mo salut na ibaba kudu di baba. Kaya untay ng pingan na ipanganapotan. Ulos si bagado namin obat do.
pugu di pugu dalam muna di jodoh di jabu nomor apang nomor sangat nomor jual segongkong nasi sino abang baru anong dohatan na tuhan naman dokol goko si may mau jojo siya lusan di goko do di jojo muna tuhan ulah-ulah na poso marga dalban lu ngabe abang baru marna tapak kami apa tikyo di pugu dalam mamu ima abang baru marhita ulah tapak tikyo di nong perjodoh sorma tu abang baru namin jangan lu ngatung las rohan namin abang baru di kamu tu abang baru namin martongan na naman martongan na ngajana abang baru di goko do jojo muna itu kami ulah-ulah na poso marga dalban mengalas rohan kami dan takas do laki abang baru di dahamu adong makaring duit ya kana tulang muna ima boras persik kak neme namar ludu abang baru asal kia patu duran nero tarlu mobil di pondok parda abang baru namin ang perjodoh sarma to ludu mapang kalian ludu manang akapar horasan lebar raja ni abang baru ya be raja nami boh abang baru dos tahita di pagi do raja ni luar tubuh kuna rosi puluh harapan takas ala rodo nasida didok tuh di usipon bolos ada hasatan na tulay namin ma do tibuto namin gabi di hatan urus bahu pulang buru bolo tung pian nomberi namin naman jauloy nong saha may tuang kabahu punya mang buru namin nate gabi dua nai kamu apa yang dua
sulukku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bagi kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penghidupku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bagi
Majuta, si Naga, si Naibaho, si Dorus, si Bobek, si Bajaitan, dohot si Tanggang. Alang nasahat mo, balita man ang abuwa mo, di kita ni Ulota, di paksa orang tuan di sini dua tahun, bersama kamu lah, kami dua tahun masih bajuta na adong di sekitar 10 tahun. Tukpera na dari orang tubuh, terus sopi kami naron main. Memang boleh bilang-bilang di kita koparan itu semua di mana kapalnya di sini ada mas tubuh, ada torok do, ada bagai on ke naboi terkait kantong dong isot. Akan halangan dawi mah dia kadang tuhutan sok sokoni yang borutan di bulan Adon. Jadi disong terlumong juga yang diamu hula-hula kami. Disong kami proses semua di boru. Era membuat sakti mananga sakti tuamu siranya di hula-hula kami. Molotung berada kami. Sedia Society pena tu terbakal sakti nami tuamu raja nami desi wajib boru si dari nami boru raja nami kera mengguru kita kamu di parsaur betul Ku tak membawa apapun juga saat ku